guhera saa 11 z'igitondo kuwa gatandatu tariki 31 z'ukwezi kwa mbere kugera saa 8 z'ijoro zo ku cyumweru tariki ya mbere z'ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2026. Muri ayo masaha umutwe w'inyeshyamba wa M23 uhanganye na leta mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo wazamuye indege 8 ntoya zitagira abapilote zizwi nka drone ariko zo z'urugamba zo mu bwoko bwa kamikaze zikorerwa muri Turukiya zitwa Yiha-3 one-way attack drones. Izi ndege zikigezwa mu kirere zoherejwe ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya gisivile kiri mu mujyi wa Kisangani kizwi ku izina rya Kisangani Bangoka International Airport kiri mu ntara ya Chopo ho mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iki cyari igitero gikomeye kandi gitunguranye cy'umutwe wa M23 kuri iki kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Kisangani kuko izo drone uko zari 8 zari zoherejwe kugituritsa kikaba uburere burundu. Uko byagenze izi drone zitaragira neza kuri iki kibuga, abasirikare ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo barazirabutswe bahita begura intwaro z'ubwirinzi zikaze bw'ikirere. Mu minota nka 0 bari bamaze kuzirasa byo kuzishwanyaguza. Izi drone zose zitaragira icyo zikora, igitero gihagarikwa gutyo. Niko leta y'Kinshasa n'ibitangazamakuru byabo bivugiye nkuru, ariko siyo 100%. Kuko ntabwo drone zose ko zari 8 zigaba iki gitero zahanuwe. Harimo 2 zabajabutse birangira ziturikiye ku gice cy'iki kibuga cy'indege ahazamurirwaga drone zagabaga ibitero biremereye cyane mu burasirazuba bwose bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku birindiro by'uyu mutwe wa M23. Icyo gice cyose cyarahiye kirakongoka gitwitswe na drone 2 gusa zanyuze mu myanya y'intoki intwaro z'ubwirinzi z'igisirikare cya leta. Nyuma y'ibyo leta ya Kongo yatangaje ko icyo gitero cya M23 ngo yagifashijwemo n'igisirikare cy'u Rwanda RDF, mu gihe M23 yivuga ko iki cyari igitero kigamije guhagarika ibitero byose by'amadrone yazamurirwaga kuri iki kibuga cy'indege akajya kurasa ibisasu ku baturage b'abasivile biganjemo abanyamurenge muri Minembwe n'ibindi bice biyikikije. Si Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gusa ahubwo n'imiryango mpuzamahanga icyo gihe yikanzemo ivuga ko M23 ibyo yakoze ari ukurengera ibyo kugaba igitero nk'iki kiremereye cyane ku bikorwa remezo bya gisivile. Nyamara ku gisirikare cya M23 ngo yari gasopo ikomeye cyane kuri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ko babishatse nabo bagaba igitero kinini cyane cyo mu kirere, ko kandi banabishatse kiriya kibuga cy'indege cyose bagishyira hasi mu minota nka 0 bakaniyongeza kigenzi cyacyo giherereye i Bujumbura. Icyo mvuga nuko M23 iri gutegura igitero kinini cyane ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Bujumbura i Burundi, kuko nacyo kijya gihagurutswa indege z'intambara zitera akaga gakomeye mu burasirazuba bwose bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibyo rero ngo ni nk'imbarutso ikomeye cyane igomba gutuma uyu mutwe w'inyeshyamba wagura intambara ikarenga umupaka bakaba barasa mu mujyi wa Bujumbura. Ubyumve neza ko umwotsi w'ibiturika bya M23 watangiye guhumura i Burundi hose, ndetse ubu tuvugana u Burundi buri mu myiteguro ihambaye y'ibitero by'uyu mutwe. Ariko se koko uyu mutwe ufite intwaro zihagije zashyira hasi iki kibuga cyose cy'indege? Iki kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Bujumbura ubundi ni ikibuga nyabaki gikorerwaho ibiki ku buryo M23 ibabazwa no kukibona kitari kugurumana? Ese koko abarundi barabasha kukirinda banirinda ubwabo ibi bitero bigiye kubazira? Niba ari ubwa mbere wari wisanzwe kuri umuyoboro mugari w'ibyegeranyo mu Rwanda, icyo usabwa ni ugukanda subscribe ugafungura inzogera kugira ngo ukomeze gutungurwa no gusobanukirwa na byinshi cyane bimeze nk'ibicanganye kuri iyi sinzima dutuye. Ndi Aime Christian, ikaze. Aho ni waba ararembejwe n'abajura wikeka inyatsi ku buryo ntacyo ukora ngo kiguhire, mufitanye amakimbirane mu muryango, ukeka ko umugabo cyangwa umugore wawe yaba guca inyuma, nuhirwa mu rukundo, wabuze umukunzi cyangwa urubyaro, naho utageze waka kazi ariko warakabuze burundu. Igisubizo cy'ibi byose ni Muganga Ruti ushyira iherezo ku bibazo byajujubije ubuzima bwawe. Muganga Ruti atanga umuti ugarura ibyibwe, agatanga umuti urinda abajura burundu, umuti ugaragaza abagabo n'abagore bacana inyuma, agashyira igitinyiro ku muntu cyangwa ikintu runaka, agakiza burundu inyatsi n'ibijyanye nazo, agatanga igihano ku wahemukiye undi. Ndetse uyu muganga anatanga umuti ku bakobwa babuze abagabo n'umuti ku babuze urubyaro, agatanga umuti ku babuze akazi burundu, akanavura burundu amarozi y'amoko yose. Muganga Ruti agukoraho rikaka aho waba uri hose mu isi. Icyo usabwa ni ukumuhamagara cyangwa ukamwandikira kuri nimero uri kubona muri screen yawe.
Kuwa gatandatu tariki 31 z'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2026 indege ya Rwandair yahagurutse i Kigali mu Rwanda ku kibuga cy'indege mpuzamahanga i Kanombe ijyanye abagenzi barenga 30 mu mujyi wa Bujumbura. Urugendo rwagombaga kumara iminota 40 kuri 50, indege ikaba yaparitse i Burundi. Uko byagenze bitandukanye n'ibisanzwe kuko igihe indege ya Rwandair yari iri hejuru y'umujyi wa Bujumbura yitegura guparika, bitunguranye yahakaniwe ko imanuka ngo iparike kandi yari yamaze kuhagera habura kumanuka gusigashyira amapine hasi. Abapilote bari batwaye indege babanje kugira ngo habaye ikosa mu byo babwiwe, basubirishamo, ariko ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Bujumbura bababera ibamba bavuga ko bidakunda ko iyo ndege iparika ku butaka bw'u Burundi. Icyakurikiye, iyi ndege yarakase irongera ikora urugendo rw'iminota 45 igaruka i Kigali mu Rwanda aho yari yaturutse, iparika i Kanombe aho n'ubundi yari yahagurutse. Abagenzi bari muri iyi ndege bose bari bafite gahunda yo kurara i Bujumbura uwo munsi, isosi yabigwamo inshishi. Ku munsi wakurikiye hari ku cyumweru tariki ya mbere z'ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2026 babagenzi bose bakagombye kuba bararaye i Burundi. Ku munsi wari wabanje barongeye burira indege imwe n'ubundi bari barimo ya Rwandair. Saa 8:20 z'umugoroba kuri uwo munsi iyo ndege ku nshuro ya kabiri yahagurutse ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Kigali i Kanombe yerekeza i Bujumbura. Nanone igezeyo ariko itaraparika gusa iri mu myiteguro yabyo, abarundi barongeye bayitungira agatoki aho iturutse, irongera irakata igaruka i Kigali mu Rwanda nk'uko yahavuye. Impamvu zatangajwe n'iki kibuga cy'indege cya Bujumbura ngo nuko barimo bahindura systeme y'iki kibuga igenzura ingendo zose zigikorerwaho. Ntibigeze batangaza ibirenze ibyo, ariko aya makuru batangaje ni yari yuzuye nk'uko yakabaye, kuko bo bavuze yuko barimo bashyiramo systeme nshya bayisimbuza ishaje kuko ngo itari igikora neza. Nyamara ahubwo nuko bari bikanze ko M23 yari yamaze kwinjira iki kibuga cy'indege cyose mu buryo bw'ikoranabuhanga, babona buri kintu cyose kihakorerwa n'uburyo gikorwa n'igihe kihakorerwa, ku buryo no kucyataka byari kuba byoroshye cyane bingana nko kuzimya buji. Ibi byaje guhurirana nuko ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Kisangani cyaje kugabwaho ibitero biremereye cyane. U Burundi buhita bubona neza ko nta mishinyati gihari hagati yabo na M23 ko uyu mutwe uri gupanga kurasa i Bujumbura, by'umwihariko kuri iki kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Bujumbura. Iki kibuga cy'indege ubu kiri mu mazi abira cyitwa Melchior Ndadaye International Airport. Nicyo kibuga cy'indege cyonyine mpuzamahanga mu bibuga hafi 4 biri mu gihugu cyose cy'u Burundi. Kikaba giherereye mu mujyi wa Bujumbura muri kilometero 11 gusa uturutse mu murwa rwagati downtown, ariko hakaba hafi cyane y'ikiyaga cya Tanganyika. Iki kibuga gifite umwanya umwe cyangwa se inzira ikoreshwa mu gihe indege iparika cyangwa ihaguruka. Umuhanda ubuzwi nka runway bawufite ureshya na metero 3600 uri ku butumburuke bwa metero 787. Ni umuhanda muremure bihagije ku rwego rw'uko wakwakira cyangwa se wakoreshwaho n'indege nini cyane ku ruhando mpuzamahanga. Biragoye kuba wabona indege nini ku buryo itaparika kuri iki kibuga cy'indege. Birenze kuba ari ikibuga cy'indege gusa, ahubwo ni nayo marembo magari ahuza u Burundi n'isi yose yo hanze. Gusa ariko abantu benshi binjira mu Burundi cyangwa basohoka mu Burundi baciye kuri iki kibuga cy'indege mpuzamahanga, ingendo zabo hanini zibanda ku mugabane wa Afurika, by'umwihariko mu mijyi yo mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba yiganjemo Kigali mu Rwanda, Nairobi na Addis Ababa. Cyane ko niyo hari abashaka kuva i Burundi ariko bagiye gukora ingendo ndende bibasaba guca muri iyi mijyi maze kuvuga mu kanya, kuko ntabwo indege zituruka cyangwa zerekeza i Burundi zijya zikora ingendo ndende ku buryo zarenga umugabane wa Afurika. Iki kibuga cyujuje byose by'ingenzi bikemerera kwitwa ikibuga mpuzamahanga cy'indege, kikanakora nk'ibindi bibuga byose, gusa n'igifite ibyatuma gishyirwa mu bibuga mpuzamahanga by'indege byiza ukigereranyije n'ibindi biri muri aka karere kose ka Afurika y'Iburasirazuba. Nk'ibindi bibuga byose by'indege, iki kibuga kirindirwa umutekano na polisi y'igihugu cy'u Burundi, by'umwihariko mu nkengero zacyo, ndetse kigenzurwa n'ikigo cy'u Burundi gishinzwe ingendo zose z'ikirere, kikanagendera ku mabwiriza mpuzamahanga agenga ibibuga byose by'indege ku isi. Iki kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Bujumbura kuko gifite runway imwe gusa, ibyo bituma byibura hahagurutswaho cyangwa hakagwaho indege imwe mu gihe kimwe n'ikicyegereye, kuko byibura haba hasabwa nk'intera y'igihe cy'isaha hagati y'indege imwe n'indi. Gusa ariko ibyo bisa nkaho ntacyo bibangamyeho, kuko n'ubundi ntabwo ari indege nyinshi zikoresha iki kibuga mu buryo buhoraho. Ubyumve neza ko kinafite apron ntoya cyangwa se ahaparika indege iyo zimaze kuva muri runway, kuko byibura iki kibuga cyaparika indege ziri hagati y'enye n'esheshatu bitewe n'ubunini bwazo.
Ibi byumvikanisha ukuntu iki kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Bujumbura cyitiriwe Melchior Ndadaye ari gito kuko uteye nk'akajisho ku kibuga cy'indege cy'abaturanyi kiri Nairobi cyitwa Nairobi Jomo Kenyatta Airport cyo usanga cyakira indege nka 14 buri saha, mu gihe iki cya Bujumbura cyo cyakira indege imwe mu isaha imwe gusa. Ibyo kandi bikakwereka yuko byegereye kudashoboka kuba wabona indege zirenze 2 kuri iki kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Bujumbura zihaparitse. Igitangaje ariko iki kibuga buri mwaka gikorerwaho ingendo zirenga 4900 gusa zitageze ku 5000. Inyinshi muri zo ni izikorwa hagati y'umujyi wa Bujumbura na Kigali mu Rwanda, hagakurikiraho izikorwa hagati y'umujyi wa Bujumbura na Nairobi, wongeyeho Addis Ababa n'urugendo ruhuza umujyi wa Bujumbura na Dar es Salaam ho muri Tanzania. Ubyumve neza ariko ko nubwo iki kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Bujumbura ari icy'u Burundi kiri no mu Burundi, ariko nta ndege y'iki gihugu ijya igikoresha. Impamvu nuko Burundi butagira sosiyete y'indege itwara abagenzi n'imizigo National Airlines. Muri make Burundi nta ndege bugira. Iki kibuga nini kikoresherezwa n'indege z'amasosiyete yo hanze harimo nka Rwanda yo mu Rwanda, Ethiopian Airlines ya Ethiopia, Kenya Airways ya Kenya, Uganda Airlines ya Uganda, wongeho iya Tanzania yitwa Air Tanzania. Gusa ariko ntabwo iki kibuga kuva na kera cyahoze gikoreshwa gusa n'indege z'inyamahanga, kuko Burundi bwahoranye indege zabwo bwite kugeza igihe baboneye neza ko ibintu byo gutunga indege atari ibyabo bakabisezera. Hari mu 2009 igihe Burundi bwafungaga isosiyete yabo y'indege yitwaga Air Burundi. Impamvu ya mbere yatumye indege z'u Burundi zihagarikwa ni ibibazo by'amafaranga, financial problems. Ntabwo iyi sosiyete yari ifite amafaranga ahagije yari kuyemerera gukomeza gukora, kuko buri iyi ndege birenze kubitwara abagenzi n'imizigo gusa, ahubwo nini yabajejeta faranga gusa, kuko isibye kuba ubwazo zihenda ku rwego rwa nyuma, ariko zirakomeza zikanakonsoma ukagira ngo buri munsi ugura indege nshya, kubera ko amavuta ashyirwa mu ndege arakosha byanyabyo ku rwego ruri seriyite ya ski, kandi y'amavuta ageze muri iyi ndege ikurira ikirere ugira ngo tanka yapfumutse. Ukongeraho abakozi bo mu ndege badahembwa udufaranga twose tubonetse, ukongeraho n'amafaranga ashorwa mu gukomeza kwita kuri izo ndege, kuko ubwazo buri nshuro yose zitegura guhagurutswa ngo zijye mu kirere, buri gace kose karagenzurwa, hagenzurwa icyatera impanuka cyose. Ibyo byose rero iyo uteranyije ibiciro byabyo, iyo utifashije bibyara kubireka, kuko iyo mibare ubwayo yanakurwaza umutwe. Gutyo mbikubwiye ni nako byagenze mu Burundi, kuko ikintu cya kabiri cyatumye izi ndege zihagarikwa ni ibyitwa management and organization issues. Abarundi kugenzura neza akantu ku kandi, izi ndege byarabajabutse, bajya mu mibare ibyuya bikabarenga. Hakiyongeraho n'ikibazo cy'uko indege zabo zari zitangiye kuzana imvi, nako zaratangiye gukura mu myaka. Gusa ariko da nuze kugira ngo bari bafite indege nyinshi byari byarananiye gukorera imibare. Ashwi da zari indege 3 gusa, imwe muri zo yari yo mu bwoko bwa Douglas DC-3. Bitari bikabyo, iyi ndege nagasaza gashaje kakutse n'amenyo. Ibaze ko iyi ndege yari yarakozwe mu myaka yo mu 1940, mu myaka yabayemo intambara ya kabiri y'isi yose. Iyi ndege yakoreshwaga n'u Burundi ejo bundi irakuze ku rwego rwa nyuma. Ibaze ko ibarirwa muri za ndege zitwa propeller aircraft. Za ndege zabaga zifite ibintu bimeze nk'imihoro bigenda byikaraga imbere ku kizuru no ku mababa. Ni zimwe kera abana bagenderagaho bakora indege mu mapro, birukaga maze zikikaraga. Indi ndege abarundi bari bafite niyo mu bwoko bwa Fokker F27 Friendship. Indege no yajyagamo abagenzi bari hagati ya 40 kugera kuri 50, ariko itagikora ingendo ndende. Iya gatatu ni indege yageragezaga kuba iy'ubu, kuko yarihutaga kandi isa nk'igezweho, yanatwara abagenzi 120, ikanajya hariho hose ku mugabane wa Afurika. Ni indege yakozwe mu myaka yo muri za 90, uyu munsi ifite agaciro ka miliyoni 35 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iki kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Bujumbura cyitiriwe Melchior Ndadaye kiri ku buso bwa kilometero kare 2, ahantu hangana nk'uko hahuriza hamwe ibibuga by'umupira w'amaguru 245. Biragoye kumenya uko cyuzuye gihagaze, kuko nibyigeze bitangazwa na leta cyangwa bacyubatse. Gusa mwigereranya nakoze ngendeye ku bibuga by'indege bindi uko byuzuye bihagaze mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba n'uburyo bigaragara. Iki kibuga cy'indege gihagaze miliyoni ziri hagati y'Ijana n'150 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse gitakazwa harenga miliyoni 15 z'amadolari buri mwaka mu guhemba abakozi bahakora, kwishyura amazi n'umuriro n'utundi tuntu nk'utwo. Ukongeraho kwita ku muhanda wa runway, ku ndege no ku nyubako ziri kuri iki kibuga cy'indege mpuzamahanga
cya Bujumbura n'ibindi byinshi birimo n'umutekano. Ubyumve neza ko iki kibuga gifatwa nk'icya mbere gihendutse mu bibuga byose mpuzamahanga biri ku mugabane wa Afurika, ndetse kiri no mu bibuga by'indege mpuzamahanga 10 bya mbere bito ku isi hose. Ibaze ko ari gito inshuro zigera kuri 5 ugereranyije n'ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Kigali i Kanombe, kikaba gito inshuro zirenga 20 ugereranyije n'Entebbe ho muri Uganda. Nk'uko nabikubwiye, iki kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Bujumbura uko cyaba gito kose ntibihangayikishije kurusha kuba kiri kugerwa amajanja n'abasirikare ba M23 bazakirasira mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ivumbi rigatumuka bakagishwanyaguza bya nyabyo. Kandi ibyo byakunda ndetse cyane kuko iki kibuga ni umuturanyi wa Kongo, kuko umujyi wa Bujumbura ubwawo uri muri kilometero 2 gusa uturutse ku rugabaniro cyangwa se umupaka wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Burundi, kuko uyu mujyi uri mu majyaruguru y'uburasirazuba bw'ikiyaga cya Tanganyika. Kugira ngo ubyumve neza, Bujumbura iri muri kilometero 100 gusa uturutse mu mujyi wa Bukavu, zikaba kilometero 230 uturutse i Goma na kilometero 120 uturutse rwagati mu mujyi wa Uvira. Aha ni ibintu bibera kaga na gatogo. Iki kibuga nabwirinzi bwihariye bw'ibitero bya gisirikare by'ikirere. Mu gihe cyagabwaho ibitero rero, igishoboka nuko ingabo z'u Burundi zaza kurwana bibaye ari ibishoboka, ariko kiramutse kirashweho amahirwe 1000% n'ibyo bisasu byaba bigenda nk'ibinyugunyugu, nabwirinzi iki kibuga cy'indege gifite n'ubundi byarangira ibyo bisasu bituritse. Ibyo bikwereka uburyo iki kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Bujumbura cyasigaye inyuma mu bijyanye byose n'umutekano, kuko nk'iyo urebye ku bindi bibuga byose by'indege biri mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba nk'ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Kigali Kanombe, usanga cyo gifite ubwirinzi bwihariye bw'ikirere ku buryo nta gisasu cyagisusunutsaho amazuru. Ikindi kandi cyo kinari hafi cyane y'ibirindiro by'ingabo za leta, Rwanda Defense Force. Uku ni nako uzasanga ibindi bibuga byose by'ingenzi muri buri gihugu ari uko bimeze, bifite ubwirinzi bwihariye, binubatse hafi cyane y'ibirindiro by'ingabo za leta. Niba wakunze ibyo nkora, ibuka kunkurikirana ku mbuga nkoranyambaga zanjye zirimo Instagram na TikTok, Neme Christian 01. Niba ari ubwa mbere kandi wari wisanzwe uri umuyoboro mugari byegeranye mu Rwanda, icyo usabwa no gukanda subscribe ugafungura inzogera kugira ngo ukomeze gutungurwa no gusobanukirwa na byinshi cyane bimeze nk'ibicanganye kuri iyi si nzima dutuye. Ndi Neme Christian. Naho ubutaha.